إمام نبوي 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لوبتي مسلم أخونا أختن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول من مسكتك مجند حديث كلاهكي الإمام النووي رحمه الله تعالى هو لو جماعة كفاوا سالس حديث کے حدیث بس فرتا ایک تو میرے گھر میں نکی گا میوا حدیث کی 30 نووانا حدیث میں حدیث میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بین رواوے عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا حسن درجة حديث كما إمام النووي رحمه الله تعالى يدالوني معناه كي صح حديث توقترين حديث بس فريكم. إمام ابن ماجه أدي البيهقي إدبيكلون رواق ربا فاني أدي نوم وسهم بيفلون رواق ربا فاني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابن عباس إدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي: إن الله تجاوز لي عن أمتي. الله تعالى وني تيمان كره فانتگا تيمان كره فانو کے امت کے بان عفو کروا في الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ اي كتا نوتا نيگين علومكم كرवे اوليگين كرवे كنتتا، والنسيان اي هندان نتيگين كرवे كنتتا، وما استكرهوا عليه اي بامهن مجبور كريوين كريوي كانتت بني. الله تعالى تمن كريفانتك تمن كيفانوගේ ummatiගේ කිබෙන් අෆු කරවා ෆේ මේ හදීස් බස්ෆුල්ග මෙන්නනි තින් කමෙක්ගේ වාහක ඒ ඔලගෙන් කුරවේ කන්තත්ත ඔලගෙන් කුරවේ කුත්ත මෙවනි අදි හඳාන්නේ තිකින් කුරවේ කන්තත්ත හැමයාකීගා මජබූර් කුරවෙකින් කුරවේ කන්තත්ත මෙතින් කන්තත්ත අල්ලාහ් තාලා වනේ තිමන් කරේෆාට්ටකා තිමන් කරේෆානුගේ උම්මතුගේ කිබෙන් මාෆ් කොෆේ අෆු කරවාෆේ ලබදහුම් මී අස්ලු මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ උම්මතුගේ තෙරෙන් අරුඩමෙන් හිමෙනුනී තීවේ අල්ලාහ් තාලා අරුමෙන් මාෆ් කොද්දවා ෆවා කන්තත්ත أدهم أنني فرتم إسلام دينوغا الله تعالى وحي بس فرت باوالا ومن ديروغا قرآن جي آية مي باوالا فني لله ما في السماوات وما في الأرض. وهي قربني الله شيء ملك وجم بني بما أردتكا بمغا واها إتش. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم تبامهم نفس توغاوا كنتتك تبامهم سر كركم غاوينا مس فعل كركم غاوينا مس سر كركم غاوينا مس يحاسبكم به الله. الله تعالى حساب كرفانه قباتو آية ديوا مرادك هتكن أرا كنتت إنك هتن أرا كنتت أي دولم بنيكم غاوينا مس أي فعل كرم إنك عملون ديكم فعل كرم نوت هميكن هتن එරිකමට්ටකා අල්ලාහ් තාලා හිසාබ කුරවවානේ මඩක මීගේ හිතෙන් එරි කමේ එහෙම් විජ්ජියා එකන්තත්තන් අල්ලාහ් හිසාබ කුරවවානේ හිසාබ බල්ලවානේ එනගේ අමල්ලක ගොතුගා ලියුවානේ ade mi ayin Allah Taala baawale wumun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge
صحابين استنوني يا رسول الله اي الله رسوله كلفنا من الاعمال ما نطيق اهر من تكليف جسويجه كوروي كندتبس الصلاه والصيام والجهاد والصدقه نماذا روديا جهادا صدقه كرم زكاه دينم مي كوروي نه كندتا ام قران كندتا اسلام دينو ركنتو گتيرين همينه كندتا إنما وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها كذلك فون جمعت مي بس فلو ما إسفيد القرآن كآية باوا لويجة تمنى منك إكانتك نو كوربينيا عندما ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربانين أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم تبامهم بينهم بنيه أهل الكتابين يهودين نصارى إسفيديا emihum bunigota bunan ei sami'na wa asayna aduha fime adi uredijje ime aduwijje ekama eka tabain nuwana misalaka banu israil baga ge mihunna allah taala jihad fard kure umun ebahe bunani kalege fana ge ve rabbu wadagen hanguram kurashe timanna men tibe nimitaga efada අඩවිච්ච නුකියමන් තෙරෙවිච්ච මේ බෑමෙන් පුන සීදා කුර්ආනුගේ ලෆ්සුන් එබෑමෙන් පුනිකම එමෙ එහෙන් බුන දෙබෑමෙන් එදෙනි හයිය බල් කුලු සමිඅනා වඅතානා එහෙනකම බුනාෂේ අඩව හැෆීමේ අදි කියමෙන් ගණෆීමේ ඔෆරානක රබ්බනා ව ඉලයිකල් මසීර් අදි අල්ලාහ් තාලා කිබම් ෆාෆුසෝමන් එදීෂේ අද බෑමෙන් එහෙන් බුනේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් حديث كره قلت بونه إكمن بولا با قبول كره هندو الله تعالى إهن آية من باول بني يا فيديكين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون رسول إله غيري إكره فانو غيري ربك حضرتون إكره فان باول بن تكتن إيمان بجه أدي مؤمنون بس إيمان بجه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إبامين أمين الله شاء ملائكة النشاء باوال ابن فتك شاء أدي رسول إيمان بيه لا نفرق بين أحد من رسله رسول قترين إفس بيكالك تفات نكرم إمه رسول بيكالنس وداغ النبي إسلام دين جمجة إمه فرتما فنو برسولا نوح جفان فشكين ما نبي صلى الله عليه وسلم أهميا فنو بهوريها رسول بس رسالتك إسلام دين شريعة تفات ودان مثالك بيفر بين حكومة تفات ودان أنا بس إيمانكم کے أساس کا الله إيمان بما من إيمانكم کے ركن تكوغا أي إكتشك إن أساسين أم أبيكلون سكن بدينه كي إسلام دين وقالوا سمعنا وأطعنا دبامهم بنية آتك فهو كمينني وقالوا سمعنا وأطعنا أبامهم بنية تمن أدوها فيما وأطعنا أدكيمن غنفيمه وفرانك ربنا وإليك المصير أدي أهر من كبان فافوسوان ده إبي الله حضرت شيء يمرد يوم بني إبامهم إهم بونه دو إبامهم إكن قبول كو هيتن قبول كو هم بونه دو الله تعالى آية كوري كسبة دي آية هيتن أرا كنتت حساب كرب منسوخ كربني الله باولا بني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إبس نفسك كل دانا بكم فاكم منوي إكلام تكليف النجسة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نفسك كورا كمشي كورا نودا كولا كمكي نفسك وني أدي نفسك هودا كمكي نفسك وني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أدي بامهم دعاء قرني ألمن جبر رسكلاكو لا تؤاخذنا إن نسينا ألمن هندان نتيجكم غوانا ما نوتا كوكورويجكم غوانا ما ألمن جكيبان إكامه نهيبوان ده إكان نهيبوان ده ade ehme Allah taala mu'minunge du'a gotuga me gennawani imam muslim egere fanuga sahihuga gennawani Allah mu'minun me gotu du'a korumun Allah taala wahyu kore qala Allah qad fa'al timan ilahu e gota kanta korabba fi mu manaki handan netijje kamuga awanama nuwata oligen kukkurevijje kamuga awanama miwani maaf korevige em kihabro rahmatatu Allah taala mi ummata devwa fawa mi kamake olige mi heku koronu kame andi handan netiken koronu kame ene wane
maaf kurenge handan netigen namadu wagutu diyeru handan netumuge sababu namadu nukuri handan bomun enamadu kuranje hen enmes e wagutu faidu wiyekas ene yaka faafenne ei emmina islam din ga sawa emme muhimmu rukun namadaki ade allah taala ki qur'an ge hen ayatega wahi kurwani walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bih tebamihunge macca tebamihunna neegigen kushun kurewno kamege faafe tebamihunge macca kannete walakin ma ta'ammadat qulubukum ehnekam tebamihun gastuga hitta gastugogen kula kamen menwi tebamihun waccaka nuwe gastugogen kuri kamege faafa ebamihunga macca wani ademi allah taala ge ogawantakan alwuda menge ummata medo ilahuge wa rahma kulunu de hawa kame alwuda menge ummata eteke baawru kantattake allah taala fasiha koddevi emme ma nabiyya ilahu hadratuge emme ma khalq adam ge darin gore emme ma sahiba ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ummatu ge tereng himeni gendiye kamattaka ei ilahu devwa sharafe misalaka balamato emme fahum umme hennames qiyamat du emme furtama hisab belle emme furtama suwarge wadebene umme ema lobetahum allah taala tiba mi ummatige ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge tenen himirika mattaka himenuviga mattaka ilahan hamdu kuran jehe adi mi umme kuriyara mi ummatan heu goem meduru mattaka timaya kureven oi komme kamen ebaje kuran ei libe sharafe allah ge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi ummata khidme kurmake libene sharafe ada demmi hadis gami annani majbur kureve kantattoge wahaka miha ko ene majbur koggen ena kura kantattoge faafa ena kibe afu kurevigen wakan mi hadis gami annani ada minun wesen hadis bas foten asawar misalaka ammar ibn yasir ekare makkah ge mushrikum ammar ge fan ge mamma fola bappa fol islam deena banamun emme furtama islam deena rasul sallallahu alaihi wasallam makkah ga gwalebumun e vem bekalunna nuhanu azabu dekki makkah ge mushrikun adegutun efarq ammar radiyallahu an ekare fano ebamun hifahattafa ekare fana mi majbur kurani allah badu bahe raddu kurma majbur kurani ade ehende kene faano egota kantata kurave ade wadagen ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arhuge wahaka denneve ende ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korwani kayfa tajid qalbak tibage hingoti ginen heye allah badu bahe raddu kori ebame majbur kogge ero hin oti ginen heye qala mutma'innan bil iman kamun furigenne majbur wegen mi badu bahe raddu kori enmes iman kan hitu gawane ende ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korwani in aadu fa'ud ebame egota majbur kofiya dem mistigota bahe bidalu ashe majbur wegen kura kantattake allah taala algon mennaka azaben nudeva e allah hikrwani man kafara billahi min ba'di imanihi allah kafar wa miha iman bumaffahuga menani ebame hunna ayatuka foga menani fa alaihim ghadabun min allah wa lahum adhabun adhim ebame hunna hutte allah ge kofaya adi boduge ma adhab enna allah taala ayatuka istisna kurafani waki bayako illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ehne kamaku enage majbur kurevigen ena badu bahe allah kafir wa fada bahe nota kame mikurani ena majbur wegen ehne kamaku enage hivani iman kam furigen ene majbur wegen miwane efade mihe ko menuwiye ama allah iman mafo kafir jami'a allah ge kofaya boduwegen wa azab huri ehen nawas iman kan hituke terega wahalu ene majbur kurevigen efada bahir raddu quran wata efada kame quramiha wani istisna wegen allah taala ki qur'an ge me ayataga efada miha ko istisna goraba ad misalaka balamato miha ko alwa mehama majbur quran ege do majbur qurani ena ge abi miha wari quran
mihek as majbur kurani khale ami mihe kalle ge ami mihe awar nokoffi kam gawanama miwene eveni kame furane gellunde name nota wali furane gellunde pada kame mebunane ehm vijja efada halatekga ena majbur wegen wari kurika warige lafz timanna wari goffime ge warige lafz beeru kuriyas ena eka wariyen nuwana ei emme bodu kantatta allah murtad duwa fada bahe bunumum ves ehalatuga murtad nuwe emija muamalat takuga ma awla kam bodu ad ilmerin sharat taken eba gennawa majburi halataki kon halatekken bayan kurmattaka furdum sharate gotiga me annani an yakuna al mukrih qadiran yaqama haddata bihi e majbur kura miha ene banen miwen even kame kollana me ehennames ene efada kame kurumuge kuldana kan libigemu misaga ene bunani timanna maralana me ene bor ma kuda kujje asa munane eme ene majburi halata kan nudan efada kame efada kujjaka nukure wene hame egota e majbur weve miha ene ya ekame ene kiban duru nukure fada kama kapum mane ke ene amilla rakkater kamen ene neti ene amilla nafsu rakkater nukure weni efada halata ka wanje atimuna shartu kotige ilmen ginnawani ei efada mihaka tahammul nukure efada kama kapum misal ke mibunani timanna kalege wallet andala name sage enha surfiya deha surfiya nuni miun kame kurashe efada halatuga ene tahammul kure fada kamemme em komme aadage kamegga timanna majbur wiye kiyagen nukure wene adi hama egota e majbur kure miha enage boda visneni ena eyen e majbur kura miha efada kame koffane kam saka hinuwani ene misalaka awara hinuwani ene efada kame koffanen ene bunnyek kamago ene bodan hiwani ene koffane efada halatikke majbur kore kama beleveni nota majburuge sharut ene forihama waane en wake sharuttaken e bohore wake sharuttaken war hami ek as e majbur koriye bunaira ene horiha kame huddavegene nude ade mifada halatek gas majbur wegen mi afu kureveni Allah taala ge hagguta ugateren hagguta mane ki misalaka Allahan ena kufru ei Allah ge khalis hagge misaka mihegge muda waganna gani nok mihege muda halaw kollani ega ebe ekuleve adamunge nota insanunge haggu wese be ekuleve Allah ge hagga ekiga insanunge haggu wese eba ekuleve ega ehim bijjiya ena majbur yekkama ko fahum ege daman nota ege mudalan ena jaminu wanjehene e mudalan ena jaminu wanjehene ena mihek ge mudala mege lume dine nota mihege hagga kan aragati ehim ja fahum e mudalan ena jaminu wanjehene ade hame gota mihaku maralan ekaku majbur kore mihaku mara ehem nafse maralan mihakas manani khale mire miha marala hinuni aharen ale marala name efad halatu ga inweri midalwani ene huddawegen ennuwe majbur wegene kiyafa ehen shakhse ehe miheke furana duwala ka ade mi hadis ke kur khulasa hai ki mi hadis ke mi annani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadis ku rabbani timan karefan attaka Allah taala wani timan karefanu ge ummatuge ki bang emi hunna oligen kureve kantatta kureve kantattaka handanetigen kureve kantattaka adi majbur kurevegen kureve kantattawge faafa afu ko devafe maaf ko devafe Allah taala alwad menge ummata devafa wa bodu rahmatemmi هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته